Ndagusuje kandi nkwifurije byiza hano hose hatandukanye. Wowe ukunda ibiganiro byacu nyira kuri iyi channel yitwa Mboni TV. Nge nitwa Ajabu Marashi, mbaye ikaze muri aya makuru agezweho muri aya masaha. Tugiye kujya mu burasirazuba hagati akomeje kubera intambara ihuruza igihugu cya Iran irwanye muri igihugu cya Amerika ndetse na Israel. Intambara igeze ku munsi wa 46. Munsi wa 46 hari byinshi byakomeje kuvuga uyu munsi. Amato y'intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakomeje kwiroha muri Iran, ndetse Amerika yamaze gufunga bidasubirwaho inzira zitandukanye zijya muri Hormuz, ndetse ibyambu bitandukanye by'igihugu cya Iran byagoswe ndetse byamaze gufungwa byimazeyo. Mu magambo y'abayobozi bo muri Amerika batangaje yuko ngo Amerika iri kwihorera ku bikorwa bitandukanye Iran yakoze mu minsi ishize. Ngo kuba Iran yarafunze Hormuz iminsi myinshi, Amerika yabyise ngo iri kwihorera, bityo hitamo gufata umwanzuro wo gukoresha imbaraga za gisirikare, hanyuma igafunga umuhora Hormuz ndetse ikawufata bugwate, yarangiza ikanafunga ibyambu bitandukanye by'amato yose y'inzira akoreshwa muri uyu muhora Hormuz. Iran ishobora kuba yacishamo amato ayisohokamo y'amapetroli ajya kugurishwa mu bihugu bitandukanye. Ibyo ngibyo byatumye hari imbaraga nyinshi z'abaturanyi cyangwa se inshuti za Iran nk'igihugu cy'Ubushinwa, Burusiya bijya muri iyi ntambara, kubera ko hagaragaye amato menshi y'intambara, hagaragaye intwaro zitandukanye z'intambara zerekeza muri Iran zivuye mu gihugu cy'Ubushinwa gufasha igihugu cyarandi guhangana n'urugamba rukomeye cyane, kubera yuko Iran ni igihugu kigurisha 90% bya petroli yose gicuruza kikayigurisha mu gihugu cy'Ubushinwa. Byatumye Ubushinwa bwohereza ingabo nyinshi cyane, ibisasu, ubwirinzi bw'ikirere n'ibindi bitandukanye kugira ngo igihugu cyane gikomeze gisavayivinge cyangwa se kirwane mu buryo bugiye butandukanye. Ikindi cyavuzwe hano, igihugu cy'Uburusiya nacyo cyoreje abasirikare, ariko kandi igihugu cy'Uburusiya abakozi bakora nucleaire bo mu ruhande barwa Iran bakuweyo. Hari abasirikare benshi n'abandi bakozi bakoraga mu bya nucleaire mu gihugu cya Iran, Uburusiya bwamaze kubakurayo nyuma yuko Iran yemeje ko igiye kumara imyaka 3 idatunganya nucleaire bikomokaho ndetse n'intwaro za kirimbuzi, mu gihe Amerika yo yifuzaga ko nibura Iran imara imyaka 20 idakora ibijyanye n'ingufu za nucleaire cyangwa se intwaro za kirimbuzi. Ariko kandi Amerika yo igashimangira ko icyifuzo ngo ari uko yaba imyaka 20 cyangwa se bikaba ari burundu Iran ntizigere itunga intwaro kirimbuzi n'umunsi wa rimwe. Ariko kandi yo Iran yo yemeje ko izamara imyaka 3 gusa idakoresha ingufu za nucleaire. Hakomeje kuvuga byinshi kubera ko no muri uyu munsi hakomeje kuvuga ibitero bitandukanye muri Liban, aho kugeza uyu munsi igihugu cya Liban cyarashweho intwaro zikomeye cyane kuko abantu benshi bapfuye muri Liban. Ariko kandi igihugu umutwe wa Hezbollah wabujije igihugu cya Liban kujya mu biganiro by'amahoro n'igihugu cya Israel, nyuma yuko Israel yavuze ko ishaka ibiganiro by'amahoro bihuza n'igihugu cya Liban. Liban yo ikifuza kubijyamo. Umutwe wa Hezbollah uri muri Liban ndetse ufasha igihugu cya Iran kurwana muri iyi ntambara. Liban ishaka kujya mu biganiro, ariko Hezbollah yabujije Liban kujya mu biganiro by'amahoro na igihugu cya Israel. Yavuze bati nta mpamvu yo kujya kuganira n'umwanzi, ni umuntu mubi cyane, nta kiza atwifuza, bityo mwiganira nawe. Ibyakomeje ko bivugisha abatari bake mu gihe hakomeje gupfa abantu benshi batandukanye. Ariko kandi ibindi biri kuvuga ahangaha nuko hari ibitero byakomeje kugabwa hirya no hino hatandukanye mu buryo bugiye butandukanye hirya no hino bwakomeje kugaragara. Ariko kandi none uyu munsi tuvugana, Trump yasibye ubutumwa butandukanye yashyize ku rubuga nkoranyambaga zitandukanye, aho yashyize hanze ubutumwa butandukanye yambaye umwenda wa Yesu cyangwa se Yesu Kristo, ameze nk'uri kuvura abarwayi. Ibi byavuzwe mu minsi ishize ubwo yanengaga cyane umushumba wa Kiliziya ku isi, Papa Leo wa 14 akamunenga kuko na Papa yavuze ko adashyikiye na gatoya inkozi ngo yibibi, kuko Papa yavuze ko Trump ngari inkozi yibi cyane ko ari ngo inkozi y'amaraso cyangwa se ngo amaraso ye cyangwa se ibiganza bye ngo ni ibiganza by'inkora amaraso nk'uko Trump yabigarutseho. Rero Trump yese ashyira hanze amafoto yambaye umwenda wa Yesu afite ku kiganza cyameze nk'uri kuvura umurwayi ku gitanda uryamye. Rero Trump yagaragaje mu isura ya Yesu. Abantu benshi baramunenga muri Amerika, amademokrate n'abarepublikani bose baramunenze n'amushyigikira, bavuga bati mu by'ukuri akoze amakosa akomeye cyane kuri kwisanisha na Yesu.
ati ni ikintu wakoze kitari gikwiye n'akana gatoya wakoze ibintu bitari ku rwego rwawe. Mu yandi magambo, ibindi byavuzwe ahangaha muri iyi ntambara ikomeje guhuza igihugu cya Libani nuko umukuru wa ONU Antonio Guterres yakomeje gusaba ko haba ibiganiro hagati y'impande zombi, Amerika na gihugu cyarane bagasoma ibiganiro by'amahoro kugira ngo barebe niba koko hari ikintu cyabasha kuba kiragomaro. Ndetse Antonio Guterres yashimangiye ko atifuza ko iyi ntambara yagera igeze cyangwa se yakomeza kugera ahakomeye kurusha uyu munsi, kuko yavuze ko nta gisubizo na kimwe kiri muri iyi ntambara. Ashimangira kandi yuko ibintu birimo ngari kuba abantu bari gupfa bya buri munsi, nta kintu na kimwe biri kuba byageza ku baturage. Ariko kandi rero nayo yifuje yuko yamara imyaka myinshi idakora ishinga kuzanekere nko twabigarutseho. Mu bindi byavuzwe ahangaha, Vice Perezida wa Amerika Jay Davis nawe yavuze byinshi cyane nyuma yuko avuye mu biganiro byo guhagararira igihugu cye muri Pakistani, ndetse ntibagire icyo bageraho. Ariko kandi nyuma yaho hagatangazwa indi myanzuro ikomeye. Uyu Jay Davis yavuze ko yabonye igihugu cyane gikomeje kwinangira cyane, nta kintu na kimwe ngo bageraho, ngo ari igihugu kiri kugenda kikanyiza cyane mu gufungura Hormuz. Ngo niyo mpamvu Amerika yahisemo gufata umwanzuro ukomeye cyane wo kohereza abasirikare bayo muri Iran, ndetse n'igihugu cyane kikagotwa cyangwa se kikazitirwa, nta muntu n'umwe wemerewe kuba yasohoka, kuko byamaze kurangira yuko abasirikare benshi ba Amerika bagose ibyambu byinshi bya Iran. Ndetse kino gihugu cyazitiwe kuko abantu bari kugisohokamo ni mbarwa cyane, ibintu byakomeje kuba agaterera nzamba, kubera ko umuhora Hormuz uyu munsi nubwo uri kugenzurwa n'igisirikare cya Iran, ariko Amerika yamaze kugenzura inzira zose zatuma hari amato y'amapetroli cyangwa se esasi yaturuka muri Hormuz ajya mu bihugu bitandukanye. Ibyo rero byatumye igisirikare cya Iran cyihariye Islamic Revolution Guard Corps kivuga yuko gifite ubundi buryo bwihariye gikoresha, ngo nubwo igisirikare cya Amerika cyagose izo nzira zose zituma nta mato asohoka muri iyo nyanja, kubera ko kugeza uyu munsi akagura agapetroli karigeze ku madolari 103, katumbagiye kavuye ku madolari 90 y'iminsi itambutse. Rero byatumye intambara ikomeza guhindura isura mu bundi buryo butandukanye. Ikindi kandi Iran nuko iri gukora uburyo bushoboka bwose gukoresha imbaraga mu by'ingufu zayo. Icyo Iran yavuze yuko ngo ikoresha imbaraga ziterabwoba, na magambo yavuzwe na Vice Perezida wa Amerika Jay Davis, avuga yuko Iran irimo gukoresha iterabwoba ngo mu byo ubukungu, ibyo we yise ngo ni economic terrorism. Na magambo yavuzwe na Vice Perezida wa Amerika Jay Davis avuga yuko izo mbaraga ngo ziterabwoba mu by'ubukungu Amerika ndetse Iran yazanye, ngo Amerika igiye guhangana nazo ndetse ikazica intege cyane, bityo Amerika igakunda igafungura umuhoro Hormuz ndetse ikawuyobora, kuko Amerika yabyise ko iri kwikorera, bityo ngo nayo igiye kugenzura ikotorere, ndetse Iran yirukanwemo burundu byanze bikunze kandi ngo mu gihe gitoya cyane. Ikindi tuvuga nuko abasobanura cyane ibya Iran ndetse na intambara muri Iran ndetse na Amerika na Israel naho igeze kugeza uyu munsi, nuko bavuga yuko Hormuz igenzurwa n'amategeko ayihariye. Nkuko Iran ngo yashyizeho amategeko yo kugenzura Hormuz, ngo na Amerika igiye gushyiraho andi mategeko mashya yo kugenzura Hormuz, ndetse ishyiraho uburyo bwayo yishyiriyeho bwo kuba yagenzura Hormuz, nta wundi n'umwe ubigizemo ubushake. Ngo nkuko Iran yashyizeho amategeko y'uko Hormuz igenzurwa, ngo na Amerika igiye gushyira amategeko yayo igenzure Hormuz, uwinjira usohoka ugura ugurisha ngo nibizajye bigenzurwa na Amerika, by'umwihariko nkuko Trump yabigarutseho, ndetse nuko Vice Perezida wa Amerika Jay Davis umaze iminsi mu biganiro by'amahoro washamangiye ko Iran yikanyiza yuko ari uburyo bushyashya bugiye kuba bwashyirwaho, bityo rero USA nayo ifite ngo uburenganzira bwo kuba yafungura cyangwa se yafunga ibyambu byose bya Iran bikaba byagera kure hashoboka cyane. Hanyuma rero reka turebe izi ngingo zose tugarutseho mu buryo bwihuse cyane uko byagiye bigaragara, tubirambure neza cyane, dore kuri iyi nkuru yavugishije abantu benshi batandukanye uko bihagaze kuri aya magambo y'umwihariko yatangajwe na Vice Perezida Jay Davis, aho yavuze yuko Amerika Iran ngo kuba ari igihugu kikanyiza cyane ndetse kidakunda kuba ari igihugu cyumvikana. Ikindi ngo kuba Iran ikoresha uburyo bw'ubukungu mu buryo bw'imbaraga, ngo ni ikintu kitari cyiza, ngo icyo Amerika igiye gukoresha uburyo bwayo ifungura umuhoro Hormuz. Ni ukuvuga ngo Iran yavuze yuko hari abasirikare bayo bari kuba batari gukora neza. N'amagambo avuzwe na Vice Perezida Jay Davis avuga yuko Iran yari yashyizeho uburyo ikoresha kugira ngo igenzure Hormuz, bityo rero ngo kuba abasirikare benshi ba Amerika baragiyeyo, kuba amato ya Amerika y'intambara yaragiye muri Iran, bamaze gufunga bidasubirwaho ibyambu bya Iran. Ibyo ntago ari inkuru ishyashya. Ibyambu bya Iran byose byarafunzwe, amayira yose aturuka muri Hormuz yarafunzwe. Ni ukuvuga ngo kugeza aka kanya Iran ntago irimo ibasha kugurisha neza peteroli zayo, esase zayo n'ibindi bitandukanye by'ibitoro bituruka muri Hormuz, kubera ko ibyambu bihaturuka
Amerika yamaze kubifunga, yamaze gufunga rwose inzira nyinshi zaturuka. Mu magambo rero Jay Davis, ni Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashimangiye yuko ngo nguko Iran yashyize amategeko yo kugenzura Hormuz, ngo niko Amerika igiye gushyira amategeko yayo nayo ikagenzura Hormuz, ikajya imenya ngo kanaka niwe wagurishije peteroli, niwe wayiguze, yaduhaye angahe, byose ikabigenzura. Byatumye yohereza abasirikare benshi cyane bafunga ibi byambu, ndetse hano hantu henshi hatandukanye muri Iran nta muntu n'umwe muri Iran urimo hagenzura, nubwo igisirikare cyariye cya Iran Islamic Revolution Guard Corps cyangwa IRGC cyashimangiye ko gifite uburyo bwihariye gikomeza gukoresha, nubwo kitatangaje ngo nuba, ariko cyavuze ko hari uburyo bushyashya buri kugenda bukoreshwa. Ariko kandi mu kiganiro cyatangazwe no kuri Fox News, Vice President Jay Davis yavuze yuko bakomeza ko ibishoboka byose bakagenzura Hormuz, nk'uko yavuze ko Trump afite ibishoboka byose. Ikindi yavuze yuko mu magambo yabo ngo bagiye kwihorera. Vice President Jay Davis yashimangiye yuko Amerika igiye kwihorera ku bikorwa ngo bibi Iran yakoze byo gufunga Hormuz, ngo ni igikorwa cy'ubugome, bityo ngo Amerika igiye kwihorera uburyo ngo Iran yakoresheje, Amerika ne ibukoreshe ndetse n'uburenze ubwo ngubwo, hanyuma igere ku bitoro bituruka muri Hormuz, ndetse nayo ikemure ikibazo kiri ku isi cyabayeho cya esase, cy'amapeteroli n'ibindi bitandukanye byagaragaye. Abenshi bakanenga yuko Amerika ngo yateje ubukene butandukanye ku ntambara yakomeje kugaragara hirya no hino ku isi, bakamunenga. Byavuzwe yuko rwose Amerika yamaze kubikora ko hari amato menshi y'intambara yagiyeyo. Ikindi cyagaragaye nyuma yuko yagiye amato menshi ya Amerika y'intambara, abasirikare benshi b'Amerika bakaguta ibyambo bya Iran benshi cyane, byose bituma hari ibihugu bitandukanye by'inshuti z'igihugu cy'Ubushinwa cyorezayo abasirikare bayo, cyorejeyo intwaro, harimo ubwirinzi bw'ikirere bushobora gukumira bino biraswa ntibigwe ku butaka, ubwirinzi, ibisasu n'ibindi, bugufasha igihugu cya Iran kugira ngo gikomeze gisave cyangwa se gikomeze kirwaneho. Impamvu nyamukuru biri gutuma igihugu cy'Ubushinwa cyohereza ingabo n'ibitwaro bya kirimbuzi byo kwirwanaho muri Iran, nuko Iran yohereza mu bintu byose icuruza by'ibitoro 90% bituruka mu gihugu cya Iran, kandi Iran igurisha bino bicuruzwa kuri makeya kuri ku Bushinwa. Niyo mpamvu rero Ubushinwa bwahisemo koherezayo abasirikare benshi, bukoherezayo intwaro zo kwirwanaho nk'intwaro, ibyo kurashisha, grenade, indege za gisirikare, amato y'intambara, ubwirinzi bw'ikirere, kugira ngo ikomeze kuba yarwana ku mufasha wayo ndetse ku nshuti yayo y'akadasohoka, ituma ubukungu bwayo bukomeza kuzamuka mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ibi kandi nabyo byashimangiwe n'abantu batari bakeya. Ikindi nkubwira nuko mu by'ukuri Amerika yashimangiye yuko Iran itazigera n'umunsi umwe ikora intwaro za kirimbuzi, ndetse Iran yemeje ko izamara imyaka 3 idakora ibijyanye na nucleaire. Niko Iran yashimangiye. Yifuzaga ko ngo byaba imyaka igera kuri 20 nkuko Amerika yabishimangiye, ariko noneho Iran ikavuga yuko ari imyaka 3 gusa yemeje. Ni amagambo ye yagarutseho. Reka turebe uko bihagaze muri rusange. Uko byari bimeze muri rusange nuko Iran yo yavuze yuko byanze bikunze itazigera reka kurasa uko byagenda kose. Niko bihagaze. Noneho Iran irifuza yuko yamara imyaka igera kuri 5 idakoresha ingufu za nucleaire. Iyo Iran niko ibyemera, yifuza kumara imyaka 3 idakoresha ingufu za nucleaire nkuko yagiye ibyivugira. Iyi nkuru yanditswe n'ikinyamakuru BBC iravuga yuko Iran yatanze icyifuzo cy'uko yahagarika cyangwa se yagera ku bikorwa byayo byo kubitakoresha nucleaire ndetse na uranium mu gihe kingana n'imyaka 5. Iran niko ibyemera. Gusa ariko icyo cyifuzwa ntabwo cyemeye na Amerika, kuko Amerika yifuza ko yaba iri imyaka 20. Byaba byiza ngo Iran ntizigere ikoresha n'umunsi umwe ingufu za kirimbuzi cyangwa se za nucleaire nk'uko Amerika yabigarutseho. Ikinyamakuru The New York Times cyaganiriye n'ubuyobozi bwa Iran ndetse muri Amerika, cyagiye kivuga kuri ibi ngibi, kivuga yuko mu bisubizo ndetse n'amagambo yagiye hanze byagaragajwe yuko ibyogajuru n'ibindi bitandukanye biri ngo bijyane bikoreshwa, ariko kandi yuko ikintu gihari
uko ari gushimangira uburyo butandukanye bwo kuba Iran yareka gukoresha ingufu za kirimbuzi ndetse Amerika ikabicaho burundu cyane. Iyo nkuru kandi ya New York Times yongeyeho yuko Amerika ndetse na Iran biri ku ruhande rwegereje ku byifuzo bijyanye no guhagarika ibikoresho bya nucleaire ndetse no kuba yakoreshwa intwaro za kirimbuzi iterane muri Iran mu murwa mukuru. Ubwo kandi intumwa z'ibihugu byombi zari muri Pakistan ari ubwiza Iran ndetse na Amerika mu biganiro by'amahoro muri Pakistan mu mpera z'icyumweru gishize, ariko zakomeje kutumvikana ku ngingo zitandukanye nuko yamasezerano kuba ariko bijyanye no gufungura Hormuz n'ibindi ntabwo babyumvikanyeho, bituma Amerika ihitamo kuba yakoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo igere ku ntego zayo no kuba yafungura Hormuz. Kuko nyuma y'uko batageze ku masezerano y'amahoro, Trump yavuze yuko nubwo bageraho ku mahoro cyangwa se batayageraho ngo Amerika izatsinda, kuko ngo Amerika izakoresha imbaraga z'umurengera igere ku mahoro byanze bikunze. Ariko kandi ibiganiro byumvikanisha yuko hashobora kuba hakiri kare cyane, kindi hakiri inzira zo kugera ku masezerano y'amahoro, ndetse hashobora no kuba indi nama ya kabiri yo kuba habaho ibiganiro by'amahoro byahoza Iran ndetse na Amerika. BBC yasabye ibiro bya Perezida Donald Trump kugira icyo bivuga kuri aya makuru nyuma gato ya inteko itegeko rya Iran ndetse mu rwego rwa nucleaire rimaze igihe rifite ikibazo cy'ingufu ndetse mu ntambara zitandukanye cyane, bigaragara ko harimo gutsindwa ukomeye cyane no kuraswa cyane. Gusa ku cyumweru Perezida wa Amerika Donald Trump yashimangiye yuko Amerika izakoresha ibishoboka byose kugira ngo Iran ntizegere igira intwaro za kirimbuzi ikora n'umunsi wa rimwe, ikindi ibintu byose bikoma kuri nucleaire ibicikeho burundu, birangire ako kanya burundu. Ikindi gihari nuko ibyo byose bikivugwa byahise bituma Amerika, byahise bituma Ubushinwa bworeza intwaro. Ikindi bituma igihugu cy'Uburusiya cyari gifitemo abantu benshi b'abakozi mu ruganda rukora nucleaire muri Iran bavanwayo. Hari abakozi benshi b'igihugu cy'Uburusiya bari bari mu nganda zitandukanye zikora nucleaire mu gihugu cya Iran. Hagitangazwa yuko Iran igiye kumara imyaka 5 idakoresha ingufu za nucleaire ndetse igiye guhagarika gukoresha ingufu za kirimbuzi nkuko byatangajwe. Abakozi benshi bahise bacyurwa, ariko kandi hakaba n'ubwoba bw'uko kuba Amerika yamaze gufunga bino byambo bitandukanye bya Iran ngo bano bakozi bashobora bakwisanga mu kangaratete cyangwa se mu kaga, bakaba benshi muri bo bantasiga ubuzima. Ibyo rero byatumye abakozi b'Uburusiya bacyurwa bavanwa aho ngaho bakoraga mu nganda za nucleaire, barataha basubira iwabo mu gihugu cy'Uburusiya. Rero ko bavuye muri izi nganda zikora nucleaire byashimangiwe n'abatari bakiya yuko icyifuzo cyuko Iran yemera kudakoresha nucleaire mu gihe cy'imyaka 5 ngo igiye kuyishyira mu bikorwa. Gusa Amerika yifuza ko y'imyaka 20 idakoresha ingufu za nucleaire cyangwa se burundu ntizire n'inshuro imwe izikoresha, kuko ngo byabangamira umutekano w'akarere cyane cyane igihugu cya Amerika n'igihugu cya Israel. Ariko kandi kivuga kuri Israel yakomezwa ibitero bitandukanye hirya no hino hatandukanye, ibishimangirwa n'abatari bakiya muri Liban yuko hari abamaze gupfa benshi. Ariko kandi Israel yavuze mu minsi ishize yuko yifuza ibiganiro bihuza n'igihugu cya Liban kugira ngo baganire ku mahoro ndetse n'agahenge intambara ntirasweho. Ibi ngibi byabaye nyuma yuko bumvikanya agahenge mu minsi ishize Amerika ndetse na Iran. Hanyuma kumvikana ngo gahenge bakavuga muri ako gahenge igihugu cya Liban kiteremo ako gahenge, bigashimangirwa yuko Liban izakomeza kuraswa kugeza bitarangiye, kubera ko Liban ifite umutwe wa Hezbollah ushimangira cyangwa se ufasha bya buri munsi igihugu cya Iran. Rero Iran nayo yesi ivuga ngo ntago tuzohereza gahenge bitewe nuko mukirimo kurasa igihugu cy'inshuti cya Liban. Iri rero mu masezerano yifuzwe na Israel yuko Israel na Liban byaganira ku mari y'agahenge, umutwe wa Hezbollah bivuga ko ufasha cyangwa se ufashwa na Iran uri kuraswa na Israel. Uyu mutwe wa Hezbollah wabujije igihugu cya Liban kujya mu biganiro by'amahoro na Israel. Hezbollah baravuga ngo mwijya mu biganiro n'umuntu w'umwanzi, bati nta kintu mwaganira, ura n'umwanzi mubi cyane, nta kintu mwaganira, nta kigenda ahubwo ikiza tuzarasana, umwe muri twe apfe undi amanike amaboko, utsindwa yemere. Niko bigenda. Imitwe yitwaje intwaro abaheza nguni ntabyo wazo babwira, icyo bashaka ni ukwerekana ko ari bihangange mu ry'umwe cyangwa se ubundi bakagera ku ntego zabo z'amahoro, nta kintu wazo babaza na kimwe. Ibi byakomeje kuba byafata intera ikomeye cyane kuko abenshi bamaze gupfa, agahenge ko ntako, bakomeje kurasana, ibihugu bitandukanye kumvikanamo ibintu biturika hirya no hino ku isi. Gusa ariko nanone
umuyobozi mukuru wa ONU Antonio Guterres we yakomeje gusaba ko habaye ibiganiro by'amahoro kugira ngo ibintu bigende neza, kubera ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ONU uzwi cyane nka Antonio Guterres arasaba yuko Amerika na Iran basubira mu biganiro by'amahoro kugira ngo abe agahenge ndetse n'intambara yagarire burundu nk'uko we yabyifuje. Antonio Guterres rero ibi ngiyi yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, avuga yuko ngo intambara nta kintu na kimwe yageza ku bantu, nta n'ikintu na kimwe yabagezaho. Yavuze ngo bigaragara neza nta kintu intambara igeza ku bantu usibye kuba yabangiriza ubuzima, ubukungu bugahungabana, abantu bagapfa, ibintu bikangirika, ngo nta na kimwe byageza ku bantu usibye ko byangiza ibintu bitandukanye. Mu by'ukuri ikintu we yagiye atangaza avuze ngo nta gisubizo na kimwe cya gisirikare mu ntambara. N'amagambo ya Antonio Guterres ngo nta gisubizo cy'intambara, ahubwo ngo intambara ngo icyo izana ni urupfu, ni ibibazo, ngo nta kintu na kimwe izana. Bityo Antonio Guterres avuga yuko agahenge kagomba kuganirwaho rwose byanze bikunze, kandi yuko ngo ibikorwa byose bikubahirizwa bigomba kugaragara kugera aho intambara irangiye. Arakomeza ati ndahamagarira yuko ibiganiro bisubukurwa kugira ngo habeho kugirana amasezerano y'amahoro kugira ngo habeho agahenge n'intambara igara ya Iran, Amerika ndetse na Israel, ibintu abantu be gupfa, ibintu bye ku murongo abantu bakora ibikorwa byabo bya buri munsi. Gusa kandi nanone umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres anibutsa ibihugu byose kubahiriza ubwisanzure bwo gutwara ibintu ndetse n'ibintu mu mazi, cyane cyane harimo n'umuhora wa Hormuz wamaze gufungwa na Iran na Amerika ngo twabigarutseho, bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, bikaba mu buryo bunyurane bwubahirije amategeko nta kibazo na kimwe. Ariko kandi nyuma y'uko akomeje kuvuga amagambo menshi, Papa Leo umushumba kiliziya ku isi, Papa Leo wa 14 yateranya amagambo na Donald Trump, bakavuga ko batumvikana. Ikindi Trump akamunenga na Papa akamunenga Trump ati wori nkora amaraso. Trump yese agaragara mu isura ye Yesu yambaye umwenda wa Yesu ameze nk'uri kuvura umurwayi. Gusa abenshi baramunenze, abademokrate, abarepublikani baramunenze, baravuga bati nta soni kwigeranya na Yesu, bati wakoze ikosa rikomeye cyane. Benshi bamuha urw'amenyo nk'uko byagiye bijya hanze. Rero ubu n'ubutumwa Trump yamaze kubusiba, yari yashyize hanze yambaye umwenda wa Yesu Kristo. Byabero nyuma yuko hakomeje kwakirwa nabi buno butumwa butandukanye ku mbuga nkoranyambaga. Perezida wa Amerika Donald Trump uko bigaragara yakuye ubutumwa bwateje impaka n'impunyi hirya no hino bwari bwateje, yashyize ku rubuga rw'inkoranyambaga wa Truth akunda gukoresha, yagaragayemo nk'umuntu umeze nka Yesu cyangwa se Yesu mu isura ya Yesu rwose niko Trump yabigaragaje. Iyo foto yakozwe ifashishije ubwenge buhangano bwa AI cyangwa se artificial intelligence. Iyo foto niko yakozwe. Iyo foto kandi yagaragaje Donald Trump bisa nkaho arimo gukiza umurwayi urwaye aryamye ku gitanda, nka kwa kundi Yesu yagaragaye afite ikiganza gikoresheje ku murwayi kimarambitseho mu gahanga gutya ari kumuvura. Rero Trump nayo yagaragaye muri ubu buryo ameze nk'uri kuvura umurwayi. Ikindi nuko yateje amagambo menshi cyane. Ikindi yakomeje kwamaganwa Perezida wa Amerika Donald Trump mu buryo bukomeye cyane, bikozwe n'impande zinyuranye zombi, kandi muri politike ya Amerika harimo abademokrate ndetse n'abarepublikani n'abantu benshi bakunze kubarekana ko bakunze gushyigikira politike ya Trump. Bavuze yuko yakoze ikintu kirenze ubwenge bw'abantu kuba yaje mu isura ya Yesu. Ubwo butumwa kandi bwaje hashize amasaha make ya Trump atangaje ubutumwa burebure cyane anenga Papa Leo wa 10, nabanavuga yuko akaba anenga cyane ibikorwa bye bya gisirikare. Ikindi ngo nuko igikorwa cye cya gisirikare cya Amerika, Israel na Iran ngo kitamureba. Yavuze ko kandi ko we yakwiye kujya mu by'idini, atakwiye kujya mu bya politike, na magambo ya Trump yagarutse mu minsi itambutse. Trump kandi yemera yuko yatangaje iyo foto ayishyira hanze ku mpamvu z'ibwite yanabitekereje. Yabwiye kandi abanyamakuru yuko yatekerezaga yuko iyo foto ngo ari ye ku giti cyangwa se ari ku mbuga nkoranyambaga ze, nta kintu yakwangiza. Niko Trump yavuze ku mbuga nkoranyambaga abitangaza n'abanyamakuru. Iyo foto ubu ngubu yamaze gusibwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye kuri Truth Social, aho yari iri ku mbuga za Trump akoresha. Yari yambaye ikanzu y'umweru, ashyize ukuboko mu gahanga ndetse n'ukuboko mu gahanga k'umurwayi ameze nk'uri kumuvura cyangwa se nk'uri kumukiza umurwayi. Ikindi abanamurenga bavuga yuko iyo foto isa nk'ishushanya iby'idini bigaragaza Yesu cyangwa se Yesu Kristo
akiza umurwayi. Ni ifoto yagaragaye uburyo twayisobanura, ameze nk'uri gukiza umurwayi, yambaye ibishura, yambaye akantu gasa na kumwe Yesu yagaragaye ari gukiza umurwayi. Ikindi inyuma ye harimo idarapo rya Amerika ariko ikozwe na AI. Ikindi kwa kundi ifoto ya Yesu igaragara harimo abantu bameze nk'abamarayika bari kumanuka hejuru, n'iyi foto igaragara imeze nk'aho hari abamarayika ariko haragaragara noneho abasa n'abasirikare nanone bamukikije. Ikindi hagaragara n'abantu bameze nka kumwe Yesu akikijwe n'intumwa ze. N'iyi foto igaragara mu buryo bwa Trump ameze nk'aho nawe akikijwe n'abantu, ariko muri zino ntumwa zigaragara kuri iyi foto harimo n'abasirikare bakeya. Harimo abasirikare, hakaba n'abantu bagaragara nk'ari intumwa. Neza Trump usibye abantu bagaragara nk'abasirikare, ariko Trump yagaragaye mu isura ya Yesu, ariko agashimangira yabikoze akomeje kunenga Papa Leo wa 14 umushumba wa Kiliziya Papa ku isi, amunenga yuko mu by'ukuri yakwiye kwita ku by'idini cyane kurusha uko ayita ku byo bya politiki, kubera ko Papa yakunje gushinja Trump yuko ari umuyobozi w'umunyagitugu, kindi ukoresha cyane imbaraga ze zidakwiriye, agakoresha imbaraga z'umurengera akica abaturage. Ikindi kandi ngo ntibikwiye kuko yamwise inkora amaraso, ngo kuba yarashoye intambara ku gihugu cya Iran ngo nta kintu kimwe bimaze. Ikindi ngo nuko akora ibyaha byinshi. Ikindi nuko Papa ni umunyamerika ariko utemera cyane na gato ya politike ya Trump, ayinenga byanze bikunze, agashimangira ko Trump ari inkozi y'ibibi. Hanyuma rero reka nsoreza hano kirangano cyacu uyu munsi cyari kikibanda ku makuru yaragezweho muri Serazo bwati. Gusa nkubutse ko ufite igitekerezo, nyunganizi cyangwa se ikibazo watwandikira muri comment, hanyuma ukatubwira nicyo twagukoreraho ubutaha muri amakuru yacu agezweho n'ikintu waba wifuza kutuganiraho cyose. Hanyuma njyewe nitwa Ajabu Marashi, wo gushyira ko natwe muri aya makuru agezweho, naho ibiganiro byacu birakomeza. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.